Sicale ngawo lapho sibike khona sathi ingonyama ithi kufanele kube nemali lehlanyelwako live ukuthuthukisa emadolobha akuleli kude kuvuleke emathuba ekuphakamisa lizinga lehlala kahle yesive siloke semhlaba siphefumule edolobheni ngahlathi ngesikhathi sibusisa ifem lekhicita emasokisi kanye ke nesitolo lesisha saka Shoprite lemisebenzi lemibili ke ibite ngetulu kwemalangeni letigitsi letilikhulu nemashumi lasithupha lemisebenzi ke ubusiswe nyathela kwendlovukazi Mhlekazi kanye ke naso silo semhlaba bese singethweke bomake emakhosikati bantu bengosi nandunankulu. Le fema lebusiswe ingonyama ingcenye yelihlelo lwavelonke lolwasukunyiswa ngiyo ingonyama lokwakhiwa kwemahulumba ekwendela imikhicito lokungenani lalishumi ngeminyaka ngaphandle kokuthuthukisa umnotho welive lwakhe nemisebenzi loluhlelo lwakhelwe nanekuthi emafema enabele nasemimangweni kude kunciphe libanga lelihanjwa sive kusuka emakhaya kuya emisebentini ingonyama ibusisele sakhiwe yasendlulisela etandleni tenkampani lekhicita emasokisi ekudzabuka eveni Taiwan noko letinde eNingizimu Afrika iInfinity Needs lo msebenzi ubite ngetulu kwemalangeni latigitsi letilikhulu uma sekuhlanganiswe lesakhiwe nemali lehlanyelwe ngelenkampani kulo msebenzi kucashwe eMaswati langemakhulu lasithupha kanti titawenyuka tinombolo usaqhubeka umkhicito kukhicitwa lonke lihlobo lomasokisi luphumele emarket takumave akaSadak ingonyama ivete kwenentiseka kwayo ngelizinga lemasokisi lakhicitwa kule fema bantwana besikolo nje nasebaye esikolweni awusekude kuhlupheka lamasokisi lalapha lamanye nami ngisengakhetha nje ngathi hayi sengidawuhamba nawo lamasokisi lawa ngilekhono ngase awu lo sengibonile ifactory sengidawuze ngisahluphekelani kuya ingcenye ngiyofuna emasokisi sengiyabo kwathi nje uzawu nangidzinga emasokisi angithumele lapha abantu ongakhele emasokisi lami ngakhelwe ngini ngoba nami nanginyathela ngiva awu ngigqoke emasokisi akahlathi ngiyawuhlala ngikhumbula hlathi ingonyama ithi kunyathela kwayo edolobheni kaHlathi kufeza sithembiso liyasenda emkhosini weKing's birthday wekuthi angeke iphumule kungakakheki imisebenzi leyanele eveni silo sithi sifise kuwabona athuthuka onke emadolobha kuleli lesiujabulela ukuthi ke kuhlanganisa imisebenzi lenjena ide la kaHlathi kusho ukuthi live nalibona kukuhle kuinvestor kaHlathi kusigaba seyokuthi sifisa sive sala kaHlathi sibe nenhlala kahle lenhle sijabule kube kuhle na uhlanganisa nje lemisebenzi namuhla kuthi lena over 100 million bese naloya le ka Shoprite over 60 million so ihlanganisa yonke le misebenzi isho kona ukuthi cha live liyaqhubeka liyaprogressa kakhulu bekunene na seminyakeni lotako ke njengoba siinvestele engaka kusho ukuthi itaba nyenti nale itawuphinda ikhumjulo ukuthi onke emadolobha lakithi kungaba ngilamakhulu kungaba ngilasakhula emadolobha kube naleyo mali leyo leyakhomithwa ikwadi ukuthi iinveste sive stophila sithole amathuba bekunene ingonyama ibuye yabusisa sitolo lesisha saka Shoprite kuleli dolobha
Lesitolo sisendzaweni yelichungechunge lwetitolo lebiyite emalangeni latigidzi letingama-38. Le ndzawo iyibhizinisi yasomabhizinisi lophindze abe ngumcondzisi endlini yabaye esikhulu Jabulani Mabuza kanye nasomabhizinisi Feng He. Lesitolo seyibhizinisi yeliququthu lasomabhizinisi wakuleli longumake Sylvia Mthethwa lohlanyele ngetulu kwemalangeni latigidzi letingama-60 kwakha le bhizinisi. Nosomabhizinisi wetfulele iNgonyama setfulo selusuku lwayo lokutalwa engakanyatheli ngekhatsi yesitolo. Lesitolo sivule amathuba emsebenti langetulu kwama-31 sakhulisa linani lesive lesicashwe titolo taka-Shoprite kuleli lesibalelwa ngetulu kwenkulungwane. Kuvulwa kwalesitolo kutawufukula abosomabhizinisi bakaHlatsi labancane ikakhulu balimi nebafuyi njengoba ititolo taka-Shoprite tinemgomo wekutsenga imikhicito yabo ingene emashelfini. iNgonyama ikhutsate sive ukuthi siwasebentise amathuba ekumikisa imikhicito yaso kulesitolo. Ukulima ntona kakhulu lesingaqala khona njengoba lapha nje sila kuletitolo badzinga imikhicito letawukhicitwa lakhaya bangabi solo balanza bayokwenzela ngaphandle kuleli bathole konke ukuthi i-supply ila kusho ukuthi lokho ke kunikete amathuba kwananani esigabeni sokutheni yonke le mikhicito lela esitolo ibonalise ukuthi emaya ngemakhaya avele athatha sigaba ukuthi kube ngibo labahamba embili ukhicita babuye basupply letitolo elokune. Kulo msebenzi iNgonyama ikhutsate sive sakaHlatsi ukuthi sisebenzise amahhovisi esifundza kufaka imibono yaso ngekuthi singabambiseka kanjani kuwo onke emaphupho aso entuthuko. Yathi itawuthi ngekutfola tiphakamiso tesive ithathe tinyathelo. Lobika kwetindzabeni ngisandile Makhanya anathemba mamba edolobheni kaHlatsi. Masolo mahle tindzaba tiyachubeka lesikhatsi manje asibahlole temakethe ungathi inyaka masibe